Abushafo mo bibia che ema o efisiapa ahaye HY TV anopa nonsia empemu akan kase ayensa kan ya boa no ayede ba besomwo ese kase bo wo HY TV eso kase no etwa no ho live ye social media handles ni nyina ya boa no de agu abenya bi ahwe eye HY TV GH onso benya bi ahwe akenkan kma se de tie na efe kama kase no de bedi mu akoti ni bi ni Ghana Mampeni Abedi Achire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Eden Sam Atudwa Edi Afa small scale miners wobra na omobo won abaso ye bekọ akopim ewo sehwenso ohe popro wo ho ede ensam atudwa achire se eyade a enso ani se obeto asase amawe no asan aton amawe ensam bika we no ho ene aboa no asinkonya ede ba beso se kasebo ewo HYTV eso Numako yada uruma no ma so ya selema yade ba be so wo eye Hanyok Estate and sasene do so betimi afre na wajibi akwa akwajo de sanso na Adams boutique nso ahye entade kma yade eno so ebra wo betimi afre mpani forward 0243 708 485 0243 708 485 omo na so ya selema yade ene anopa no siampa mu akan kase ne ede eba beso mu kenkafo eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the arching president ye twa ye hutew ye ba ye de nsam ni nkire mu eba beso when enye video Ghana Mampeni dey Abushafo ya mu akwa abase afi na do afide na ato haye HYTV eso ye she ensem no ase Ghana Mampeni Abedi Achire His Excellency Nanado Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eno ode ensem kakra ababetu gwa eche se eyade a small scale miners no omo aboa papa ema Ghana yengodo ahodo sika akwa ayenya ediko edwama aso koton enye sika de bebo ma ne ho bra no omo aboa enya ohamu nchichemu abiasa enum 35% ena omo aboa ma Ghana yetimi yen gold ahodo no etimi akonanim akonkan pa ode nsem we nyina tudwa ewo bra na omo ye abasobode adwumade di ama wona eye gold hu adwuma no small scale miners yebo ebinom abaso ena ode sa ensemi atudwa se omo nyira mo ho na omo nkonko mo nim na ebeboa ma Ghana enkanko enso aba kese pa ya to akase abone so ana ye kwa akopim ewo sehwi a eno wo atoye etifi afemu Western North region ohe popra oho eye Nana Kwame Obin a otoso mienu ena okase o chese eyade a enso ani kra se wo ensase wo yo de hye a wo ho na wo ensase kakra obo ade antom wo na wabushia wo sa kabi anasa wo yo hene no waba bedi hene ewo ne potemu ho ne ohire baabi a wo bia na wanya nsase na oto asase ne mawe no asanto amawe na akwa akofa bushia manso ene manso kase pa de ababeto amanfo ekomu esesa na emanyi nyina enye nika ode nsem we nyina tudwa wo bra na wo ye ensiesie na wo ye amamre ne amane ede ahohoro wo nkonya ho ene ode sansem we tu ye nsentrofo ni eti me de to adofo a wo nyina nim so obi primati eba na so se wo asase na wa ma ye hwehwemu na wo je na wo tua sika na wo de mano a ho ba asemo a emo obi amama sonte wo pe bibia wa ha bra me na so se ho jo a meka kire wo se ho nwon so a mebo amane Nana Kwame Obin a otoso mienu ene yakwate ne nka na enu achi no na o chese eyade a ensanum edubone eha adwen papa adehye mo ohumode so mbetwe ohum afiri hu na emu sa wo pese obra no ekoyie edema obeye panipa obeye pani a wani bebe nyam dia ene yatwe hu firi edubone no ho na eno na ebetimi aboa wo ene edubone ene ensanum eseye ti media konwa we toto sere se mo me ho so
na saa nneɛma no nyinaa especially tramo yɛnyae ne yɛmfa yɛ ahoɔden ɛne yɛ nyansa ɛnsi eku ayɛ a yɛyɛ mu na no mmom na ɛbɛma yɛ dide yɛntumi nkasa nwie abere a yɛmfa sukuu asɛm ɛma mu me ba bɛɛ mfie nnum nie yɛabɔ yɛ ho mmɔden paa obi biara na onim me kuro dua dada no ɛna ɔba a ohu sɛ ɛsesaeɛ bebree aba ha Nana Kwame Obeng a ɔtɔ so mmienu ɛna yɛkɔte ne nka efiri sɛhwii ɔbeman mpɛso aso no yɛto akase abɔ no so ana yɛkɔ akɔ akɔpiem ɛwɔ bono apueyɛ mantam no mu na Ghana National Fire Service ne nkorabata ɛwɔ bono apueyɛ mantam no mu no a ɔde kɔkɔbɔ ɛne afutuo sɛm ɛkɔma Ghana adehyɛ nyinaa sɛ yɛnhwɛ yɛn ho yie ebi ana wo dan mu extension board baako ekura wo no o de ayɛ wɔn sisi ɛno akora no TV sisi ɛno akora no ɛno na fridge nso ɛsɛn sisi o de nneɛma ahodoɔ pii gadget de oburoni bɛka nsa gadget no o de ɛnyi nyinaa akɔ akɔsi extension board baako so ɛsa ahoɔden no de project mframa ebu enti ɛkɔba ne saa anhwɛ ana ɛno nam so ma egya etimi atɔ wo dan mu bi wɔn so ɔnam hɔ a bɛte ansɛ extension board no ɔde biribi hyɛ mu na ɛpepɛgya saa nneɛma no wantwe ho amfiri ho a one day when this bɛte wo no na egya ate atɔ dan mu hɔ nom a ɛbɛyɛ asefem paa a ɛnyɛ fɛdi agoro nti na ɔmanfoɔ hwɛ na wɔntwe wo ho mfiri ho sɛ wopɛ sɛ woyusu wayɔn ɛne wo TV ne ade a extension board no pii na nafa gu dɛ yɛ electricity paa ɛna saa bere a nso awɔ aba a bebree ntumi ndware cold water nti ne yɛbɛka ne sɛ wowɔ switch bo hɔ ayɛ sɛ multiple switch a otimi de nneɛma bebree plug bebree hyehyɛ yɛbɛsrɛ sɛ heater ɛmfa heater ɛne iron ɛnhyɛ faako na baabi a fridge nso wɔ ɛmfa biribiara nkɔhyɛ saa switch no so ma fridge no nko a switch so woyɛ saa de wei a ɛmfa overheating ɛmma ɛnkɔfa egya mma ne mmom wantie na extension board na wodi we yesi so a ahoma no a ɛyɛ power no nam mu no heati na rubber nso ne nam ho na rubber na nane na akɔfa ejaba nti ɛbɛsrɛ sɛ sabre obiara enyusu electricity sɛ no boni bɛka no wisely Penny ɔde yɛ kasa yɛ ɛyɛ DCFO George Enimfrimpong ono ene ye fire officer owo bono apuye mantemu a one ye kasa na enu achi no ena ukopie mu okintampon so a fire officer wo ho eye bawa asimani enso edeto yanim ekire se wonam ebi a adehye bi afro won se atorenche bi ato won enti womra yemra na emeye won moa ombekọ mo kodum jani ade a wonam kwan so kọ ya na adrama fo ha won dodo wosi won kwa twintwan won na nemu ema won adwuma no ekonya sesebsebsebsebi akyekede nante so a drivers fo na omu se ye ba ne okada fo no omu ha ye tutu pa ewo kintampo ha no omu ye hu se ye ba omu ma ye kwan na omu san kan kwase asem kire ye be kan no ma ye mfa ya asem so ho no ye fi se kwan no kwan ye dia na ye ni se kwan so nye ye dia ba ya ye adwuma ya ba kwan no se ye ba be ye adwuma ebi etime se wo ankasa wo fie na problem asi ho no ma ye ko so ye sere omu se ene time bi a ye ba no omu ma ye kwan se ne be ye betumi anya kwan akọ adehye pani oni ye kasa ye kwantrafo pani a oda fire service adwuma ko na no ewo Kintampo ona leading ene bawa asmani ona de ensemi atudwa satrafo hawo enti wonhwe na wontu won ho fu bi okoro timi de won sa hagya won sa won fa won asam enso ho bi okwakoye adwuma je akra nkwa no onfa na asam so ho adawa fo muntu mo ho fo na mo moye se ne be ya ye nyina no wonsum ene Ghana yie yo ne yetimi aye ede aboa adehye ye nto akase ebono so ye to aso ne ekwa kopiem ewo konongo na arehosam aba beto ye pro so ne se Kumase konongo ena akwanhia esi na ohe popora owo kwaman ene adehye mienu bi a eka ne ho
ɛna akwakonya akwanhyia asɛm ɛka sɛ deɛ na ɔmo nyinaa afiri mu na sɛnea esi yɛ nie wɔnam kwan so a ɔrekɔ no ɛna wɔahunu wɔ n'anim yɛda bi a yɛbɔ amaneɛ ɛkyerɛ sɛ adrabafoɔ sɛ wonam kwan so ebi a wo drive na wabrɛ a yɛsrɛ wo paake na fa wo ɛhyɛ ne so a gye wahome ansa na watoa wakwantuo so driver ni papa ɛne deɛ a watumi akɔ aba abɛduru fie nana a yɛka n'asɛm yi didi ɛne nana ɔkyerɛ bedi ako a ɔtɔ so mmienu ne mfoni ɛna ɛda wafidie no so a wahwɛ ne kaa ɛkonya akwanhyia ɛnso na atete pasa a wohwɛ bie ɛwɔ wo afidie no so no ɔdrɔbani ne nea wakɔ aba abɛduru fie nti ayɛ a yɛn nyinaa yɛhwɛ yɛn ho yie ne yɛmmɔ yɛn ho so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwanhyia ɛto ɛbɛtwa nana kaa ɛna atete apansam saa no ɛhyɛn ne deɛ ɛyɛ afidie a ekum nipa ɛna ekura yɛ yɛhwɛ yɛn ho yie ne 207 na ɛkɔkɔnya akwanhyia yɛto akasi abɔ no so nanom hɔ ɛna polisi sahen ɛne polisi adwumakuo no ɛde bɛto dwa sɛ 31st ɛyɛ ɔkyena da yɛ a yɛkɔ 31st yɛ na 30th ɔkyena friday so friday biara hwɛda bia nso yɛ bogya yie 31st a yɛkɔ mu yɛ wom sɛ asɔfoɔ bebree na bɛba abɛhyehyɛ nkɔm na bi wɔ hɔ a na wɔn nkɔm hyɛ no ebi ehu aba abɛto ghanafoɔ so nti ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛha adwene paa nti ɔmo mma ho kwan na ɔmo de kɔkɔbɔ nsɛm aba abɛto dwa sɛ wosɔfoɔ bi a wobɛbɔ ho musuo na abɛma musuo nso abɛbɔ watentam na wobɛba abɛhyɛ nkɔm bi a ɛdi ehu ɛne birimbirimbɔ ɛbɛba abɛto adehyɛ bi so anaasɛ ɛbɛbrɛ ɔman no no ɛnya deɛ a ɔmbɛmo afa ohu adi ɛno na York FM ɛne HYTV nsɛntwerɛfoɔ te wɔn ho gu mmɔnten so na n'akyiri mu dɛ David ɛne akyɛm president ɛka ho bi na yɛkɔ mmɔnten so ne asɔfoɔ no bi ɛkɔkasa ebisa wɔn nsɛm nsɛm yi a IGP ɛka yi sɛ na wɔn nso agye no abɔ wɔn hu IGP hunahuna wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔntumi nhyɛ nkɔmɔ bi mu a ne sɔfo panyin a ɔda Royal Impact Ministry Apostle Joseph Ama Perez edi nkɔmɔ na sei ɛna ɔde to yɛ IGP asɛm a ɔde bɛto dwa yi is it or is he intimidating pastors? First of all, like I say, IGP no in Nayim say or Yadia. Yeah, but with respect to the fact that all the way back, you know, we be able to advantage and disadvantage. This one could serve as a tyranny to some, excuse me to say, people who are not really help from God, who come and then declare things and they believe they heard from God. Now, we know in a way, no, there are some pastors that it will surely intimidate them, and there are some who really know they are doing the genuine thing or the new work of God. It has nothing to do with them at all. They will just proceed and say as it is. So I don't see it in a way to intimidate. Well, there are some. If you know that what you are going to say is a true prophecy from God, it won't intimidate you. So my point is that it will sounds as a good thing for us to also know. Now we now know those who are going to prophesy based on what they've eaten at the first night, and those who are going to prophesy based on what they really heard from God. Eti ọsọfo pẹni ẹna yẹte ne nka na ẹnu ẹkyi ni ebisa sọfo sẹ nyame wakọ akwama na sẹ dabi anankọ ọde n'asẹm ẹma na sọfo ne n'edifo na ọmọ aka kyerẹ no sẹ wagyae no wabọbọ anyi nyinaa no sẹ kase ẹbọ ẹde agu hɔ na 31st wagye mu sane ne sɛ mmara nsɛm du nyansapɔ na wagye mu de ama asɔfo nti 31st nko a na nkɔmhyɛ baa na wagyae. All right, is it 31st bia na asɔfo wunya nkɔmhyɛ? Nkɔmhyɛ deɛ ɛba de bia nanso no akɔ sɛ end of the year ne nti no ɛwɔ sɛ yɛnka nyame adwene ɛnkyerɛ amanfoɔ no for the next year or the coming year, so they'll know what has in stock for them. Yeah. Okay. Ɛno akyi no na yɛsan ebisa ɔsɔfo pani ebisa no sɛ deɛ bɛn pɔtin ti na sese ama 31st nkɔmhyɛ no adɔɔso papapapapapapa na ɛno nso bi nso na emu hu na ɔkyerɛ yɛn sɛ deɛ nti a 31st nkɔmhyɛ adɔɔso no aya ne yɛ kɔ afufuo mu nti ɛsɛ nyame ɛkasa kyerɛ ne ma. Nti
Some come Shabada Dia, Adentina 31st December. I had they call winner, and obey a debia. I will be a baby. Penfoka say, near water kind of own. And you know, we don't know what is ahead of us. So these are men of God who foresee what is yet to come. So they have the right position to tell us what is going to happen. You know, because when we look at last, I think 2 years, 2020, we all prophesied of great things. We all believe. Sorry, beyond him say 2020 the year, more the pan. Then so no, near to no, if we don't tell the people what is going to happen, and we all be there like that without praying, no, nothing happens, and the unexpected will just meet us. So I believe that it is very important that men of God tell the world or the church what is ahead of us. And what you know, and Yebisa Papa said, now said the IGP air canny and the pussy, a Jumacone canny, and the maybe at the Ebramo. Munsuru, say same concern, no matter construction, and what I said. So yes, so Jenny, so you pussy, who being what was as you show betting me, and Nuna, a soft for more come 1 or 2, a Jinya Menanka Samaquai, a giant and commission. A soft will be assassin, to talk and some the money, Yura, a kufu dampari. Say, Ninsam now I can be with Muna and Dodo, and then no no better than said the young Yaman same far. Also, Papa will bishop, and then I also work on Unsu be an essay. Yaman say, perfectly true. No police officer, and I beg your pardon, has any interference with the things of God when it comes to spirituality. Yeah, but I don't think he's doing something wrong. He's trying to make sure that Ghana there is order, you know, because there's a lot of disorder around us and in Ghana especially. So he in his own understanding, or he's doing what he thinks is perpetuated to his work or in alignment to Nejuma or but make us interested or the whom we ever share support mana or yebudu nemu no me misre pa say asori ni dumani here and who can say even the government to have a say in what the pertaining to spiritual things. No, they should leave the clergy and then the Christian council to handle those things when it comes to with respect to putting order and then taking tyranny and then making sure that prophets done things or do things in an orderly manner. Also for Penny Ayatin and Kane and the Apostle Joseph Ama Perez, or no NAS of Penny or that Royal Impact Ministries International, ano ne ena yakoti ne yehwe bi. Abushani ebegyina ne nsemi so na ye de ene anopa no nsia empemu akankese ebo ano de besom wo HYTV so no aha ene de besi na ensem no de to dwane bi ni. Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ache say idea small scale mining no more bo homode ma ye good Ghana ye good de kwa dwama so no ha mu chiche mu aduasa enum omo ene eboa ye ma ye nsa etumi eka sanso na sofopani a ono no da Royal Impact Ministry International no so akire say o post ni bia ni ho betimi awurawura asofo nsemu ade asofo akwa gina ba bi ni kwan say wo gina wo bereko anyankopon adwuma ena omo ye no ensem bi ka we no ho ene eboa no de beso mo se kasebo ewo HYTV eso Han York Estate ene eso yasene ena Adom's Boutique ensu kura yimu ema ye de ene anopai no nsiampa mu nkase no ye de nyina ebebe somwo aseda enkoma in producer eye Okama for Clement owie ya news ne ekọ na wie ya na ode York Morning na ebeko studio B na ode York Morning no so aye krado wo ho ode ebe bre ewo York FM so na HYTV so ebe fa the live in social media handles nyina obia ebe fa every wa onso benya bi ahwe akenkan na ayefe kama news team nyina ewo ahanum ze omogbo ye nyina ye chidom ye de kase ebo na ebe so wo Ben ewo MCR onu na etinti movie di nyina ma bibia to mo kama ma ye de call ye ena afen so Ache Rambo onu so any head of news
Bob one sem na no ma yetimi de beso executive producer Mame Sako de Mrs. Enso ekura imuma ye de dwumade nyina e de beso. Okenkanfo anopa yi me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the president. Ye try your ho aba ye ba yok morning e beto aso.
Onyami,
Mike na you. Okay, we see for mo fan che e fidie na di adwuma nti e fidie no me hu touch makakra but me producer Ben papa makunta ba ko pe wa ni na ama me kama na yanto aso na me kai mo say India assembly esi ho eye India for omosi statue kakra kapa na ni nyane say abrantie Cristiano Ronaldo ona no mi na esi sa statue we na omo ka say omo pese youth na omo India no omo hwe abrantie no say your volleyball and that screen is no obviously Ronaldo ball AFF Ronaldo ball AFF pa it almost statue kakraka bi esi ho omo ka say youth for ni nyina omo hwe statue eso and omo hwe Cristiano Ronaldo so na omo enye dey embobo ene ni nsem a epie na hwe AFF pa police afa sai fa to so ma biem AFF pa ye kama wait just branch Ronaldo ni ball boye ya no for besi bia no ye besi bia ma no chokoma enche bia ne de beba na yento aso ana ye kom Endra Chelsea the Blues omo entimi anfa koto anya nkwa ne Brighton esi akan na kense di ba na wie na Chelsea fo edi nkunim baako nanso last minute ana Brighton fo beti nti nkunim na nti be wie peyo nti ekoye 1-1 ho King Luka say na ade ni biem chese okoye no na no ma enkoye seriously no ma enkoye na se opra na okoye na no ma enkoye but King Luka say buy ne de afa me say na gina say ba nti Chelsea for eno ne sem da epie wo honom na yenkoye ni ma AFCON ya e ba be boy Ethiopia for omo do 26 omo do Cameroon 26 Ethiopia for do Cameroon 26 na yenya ne tie say Sudan national team Sudan for also agakopie mo Cameroon Sudan for agakopie Sudan for na yenhwe say na omo tete wo airport wonom earpiece so omo so omo ji omani ye no ma na say omani abre pa omani abre pa ene da ho no Sudan for no mo bag ne krekra omo no players no money agi kama bi a hye ne cardigan Sudan for no ane da so no yento aso ana former Ghanaian player or a Ghana defender
your friend Christian Jan abrantie no waye nyame dia edin a bebre na de friend no Ata Rasta obobo ye pa Ghana Blasters no ye defender abrantie no wenya cancer nti Andre ya anokoye e wo Netherlands e ne ko Netherlands ye kwakọ sane yare be ya na ofiri mu oh ono ani o Christian Jan obobo ye pa sina kan kama ohwe tete Jesse ya na ye fe we ye fe pa manager si we ye oh ayenya media kra oh asemo nyame fa ne kra ensie ye nyame ka fa ne kra ensie ye na yento aso no na ye ko yankasa ye diem producer Fatos Mame Ghana Premier League ye hwe bibi kakra. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. Yadi wadoka hwa enije ka hwa yadi ereshe mwa yadi wadoka hwa enije ka hwa yadi ereshe mwa Ghana Premier League ya nyum kama pa yadi wadoka hwa eyede bring back the love na yanko FA Cup aso na Endra King Faisal for Echi Kumasi Asante Kotoko eyo unyadwa omuwo moto ekabako hwiu Kotoko for etimi anti na akwa say this season no Kotoko etimi King Faisal because wachi no ahye no home and away eyemingwanwa last ochi Kotoko ehye ni 3-2 and wasanso akọ Kumasi o Baba Yara Sports Stadium akwa Kotoko ekabako FA Cup ana Alaji Grusa edi nsembi atuja na nsema Alaji Grusa kan ni say ono das na Alaji o si born ni de enye buko enye say wako school akodri ha eya adwene eni nyansa eno ni nsema Alaji edi atuja na yanko enima na Accra House of Folk Endra omutimi abo mo homoden echi Brekum Chelsea etwa ho ekamienu abrantie Kofi Kojo ebon ho modern share 2 goals ema Accra House of Folk edi nkunim Brekum Chelsea so ekamienu Brekum Chelsea omo entimi anti eno ne nsem na answer na me sorry so no video of the day ye hwade. Okay, producer check 102B machine no no style no pay but video of the day yen share. Start up! 一攫千金ヌーブルトレジャーハンターから元に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が目立っていきました。小峠人気に応えるか順調に中央突破ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ順調にいくまた今、小峠が速い小峠が順調に上がっていくぬるぬるになる中小峠ここで落ちていった角と一緒に落ちていきました力のスタートになりますスタート一攫千金ヌーブルトレジャーハンターから元に入っている賞金10万円を目指していきます全長が目立っていきました小峠人気に応えるか順調に中央突破ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していっ
にディアベル。誰も階段を取っておりません。また今、小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ぬるぬるになるかが小峠、ここで落ちてきた。角と一緒に落ちていきました。力のスタートになりました。スタート。新着戦金ぬるぬるトレジャーハンターからの手に入っている賞金10万円。Whole world, the best team ever. Hey, Chelsea the Blues. I feel the best sign afa. Send your baby for UEFA Champions League. The best sign afa. So won't you see afa comment to us here? I mean, share the ones who all come. Et therefore, me the sports segment in ABC ha. Now, me ankasa me penny me boss or come for Clement at us Macau. Come on, shoot your hands up. Shoot your hands up. Oh, yeah. From the rising of the sun till it's going down. All the praise shall be to Jehovah, my Lord, my Lord, my Lord. His name is Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Tikkenu, the Lord my righteousness. Yes, he is. Yes, he is. So lift up your hands and join me in this time of worship. Give him worship. Give him praise now. Give him praise now. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. He's worthy of worship. Worthy of worship. He's worthy of praise now. So lift your hands up high. Lift them up, reaching to the sky. Give him worship. Give him praise now. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. He's worthy of worship. He's worthy of praise now. Hey,
ma wonyina bui only for I sit now and somebody to tiare ho le to ya drinking na so kaine use oh wa bury me dia needing Jesus my God oh you're and that's how man is aswa. That's how man is aswa. I didn't know Montreal, hey, sounds aswa. I didn't know Montreal, sounds aswa. Hey
high. The Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. You said the Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. It's beating the moon and back. It's a better high. The Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. The Holy Ghost high is a better high. It's a better high. Feeling high tonight. Holy Ghost my father, closer than a brother. When I'm in need, he be you that rescue me. You are the answer to all life's questions. You're the love of my life. Good. You are my father, closer than a brother. When I'm in need, he be you that rescue me. You are my portion and my reward. You're the love of my life. Ebube, 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 Chineke, ebube. No, I can't live without you. Ebube, Chineke, ebube. My father, you're the love of my life. Ebube, ebube, oh. Oh, no, I can't live without you. Ebube, Chineke, ebube. My father, you're the love of my life. Oh. My father, closer than a brother. When I'm in trouble, it be you that comfort me. You are the lifter of my head. Ready? KBSCA, my father, you're the love of my life. Ebube, 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 Chineke, ebube. No, I can't live without you. Say ebube, one more time, say no, I can't live without you. No, I can't live without you. No, 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 no.
do some dancing. 2, 3, go. Ready to dance some more? Are you ready? Mark 1, 2, 1, 2, 3, go! HYTV so Adum or the Neso Achaye. Then as I say, or the another is so Achaye. Struck down but not destroyed. Nani Mobu so iti
that's what Etias He's just gonna be my friend. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm ready my sorrow, I'm ready my shame. I'm laying them down now. My sorrow, no. Oh, I'm ready my sorrow, I'm ready my sorrow, I'm ready my shame. I'm laying them down now. We're gonna say yes, yes, Lord, yes, Lord. Also, we're gonna say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Alright, I will see for the Yabedru, the Yabedru. York morning, and I do so. I have someone. Say yes, somebody. Yabedru has said, dear. We're gonna say, when you say Ghana can't continue, that's what Etia say. We're gonna say, Yabedru Hanum say, Nabiaso Echo, and York State, and I saw Yasna, did Medina ever be somewhere free. Emria Ecosi said, non cron ever ball. And York State, Seven catcher will say, abundance as a party want to catch it and be a war. But from what the answer we call York State. Now, I quite jail the Nabiaso Ako year. Next year, no be brain. I mean, some of your resolutions for some way see Diana idea. Only extra year, York State. Benjamin was Sassina Bibiaso Echo year. I was 02437 08485. Anyone entertain come on. What it say a year in Sassina so Bibia at the phone. So a won't cut a seminal so quarters in Sassama Bibia so Echo year. I can't say Adams Boutique so and a society at the end. But what the answer the Adams Boutique? So I quite what at the end. I will say Bible I can't say be at the atoll. I say my Bible can't any say. Bible said any extra a year nipa so. Culture will say, Bibia will ye be for when you have to Unyankupon. Na echi Yankupon edi. When you say name no for work when you are a Yankupon. No, and a Bayama. Jaisa and Rena Naya Cassie, a Koya for Honumako Jessica. Koya way, yes. Bosh and some just a one as a woonie. Moprasia Bessie in the YGF Lipa Hono. And also that should be now. Tell you that you cannot rely on a person, you cannot rely on a human being because they will disappoint you. It is best for you to put your trust in God, the author and the finisher of our faith. Bible says that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let's hold on to the word of God. You say Yankupon obey me, I bibia amaya. Say will be biara for wakwanyina ese Yankopon sa na ono na obeye say be bribe can and won asem na unim say na yentimi amfa health ni nyina so ambra no ye won say kakra bia betia capture yaba holidays nyamrepa ana na eda nyamrepa ne fada fa humi say what bread say ye ni nyina na koba so ya no pa be say 4 na wo ye den wo afaka wo ko adwuma wo ba be dru fie na bo be say 9:30 ni ade no fra wontimi ni omundi ko samre ene ye bra wetimi ne chese wo yire ana wo sebe wo hu kan fu bi na wo mpuna ni wo manu a wo mu fie na abusia no wetimi ni omo aye den atena se di nkomo wo ye family man na se bia wa ware wo ma samre we ne wo se wo ni omu di nkomo ehu omo ahia se mafutuo bi wo wono ma wo de etuo bia so akoyie member enkase masia ba na me ba be eju
Christmas we for home enough rest. January no wait me start to be up. I mean him so best sawa kwan. When you said can no bowi ni be say 3 rules and 6 rules. See no better so kakra. Because you say jai prayer. You be bia o ye bia no say nya obeti ate so kakra kra. Nya me be boa no bibia so akra. We are streaming live from our studio. Kaswa e Kalabulu. What the answer? We na what kind of akosi bra no nan anase nonkron ebebo ya so akoyi okamafo Clement magimegwa ise ye fede ye den sem no etwatwa so na se bebre NSC wo Ghana mai mo ni se prophet Niger Gezi kan se bebre kopie mo ye TV3 no kase obia entimi de di ye asofo na eye wona wo ye hufuo pe na won hyenko ni se wona ye beka ho asem kakra hwe senia asem no esie e kwan so ano ana ye mfa futu bi so enkoma no so yeah under review this year there in Sebebre NSC wa fix the country the more bebre course so this year so 11 won sensem punches a course so this year accident would we see brain see this year so ukwa boblusi ene makola hono mu kofo bebre enyema ehye ehye awodo bebre ene see this year so ajenkwa budget ye bogu ye enyema bebre ene see wo this year mu yaje akunye yi asem ne aka agenda 11 na 2020 ye kan ho asem say be see hospitals awodo bebre e wo mantem awodo mu no be see ne akosi sei yetena sia ye beka ho asem na ye hu se ne eno so akọ nti no ye wonse bebre ye beka ho asem na ye nim se wo kan ye hu yi de wo so ya se na wo ne ye betena free samre ya ekosi afe no awie ye no bibia ebekọ yie na akọtọ tin nti ene yentena ma meka wo se Hanyoke Estate and so ya se ye de dwumade nyina de so mo nti bomode an say bibibia ubetimi ene ya atna remember abedwafo akwaba say no money show team no solid kape no munya be kan wona bibia ekoyie rani enya so say ye de abedwafo no ebebam say rani so ye de amanyofo no bebam next year they will a whole package I be so see no so there no so ye de ma ye wo odon sem no e de ma ti ye so de ye wo no ene ye de be so pe wo atwe ni so so no membo wo me ko boro no atwe na atwe no ene ye de dignous day my no de wuti we say atwa me fu ma intimate na so so no mema na wono ngata afi se me share triple action sportsman the fire baby tua dwumadi ni to mema kwa ba pa atwe de trust no ba to fanso so fanso so fanso de me fanso so enso betumi agba na ntumi ba mo ne bono okay ne bona haji okay na apumu nyame adom na nso nyame adom nyame as nse nyame bambo ne de nya so a chanete na so ntino adom obi wese divine selection afai yes sir ntino ye de nyame ase na seven share the triple action Pack. seven share the triple action Wabo Bema Dean or Sanka Mitchell 50 CDs and so a binding tino. I'm at 11 or the buying on Roman Way a day. Hey, na say 11 cry starting you. I start to me so. start to boto Chema sisi anakaza uni. Obi ntimi ni na kon mo sika pe o si aban and yes sir aditi na ide bia ye de shaba. We dey Endra o na me call East Legon. Na car me fo ye ma me bi onim se piota yatum. Ana obo ne ho modern ko yi top piota 3. Na mama me ni 60 pesos. Ma me ni se ba ku ye 40 pesos. I say hey
MPP aban de mu de aduru no eh na me mi sika so mi sika sister person baby to just mama we MPP aban ya dey Piota ya tumo bia kai oh is it right to say be possible na mama ni kuna na nyo omo anka bo ya baba so say government na collective yibiu enye nipa ba ko eno de ye nka so nipa ba ko but sisi ano de so mo ban na wo so na mo ban na wo so ye nipa ba ko so nipa miansa MPP aban na wo so nti die na abega send mahama ba dum so ne de ko sha MPP ni ya fa nse NDC bo eti sa na wo so you see afra aba na nyina ye di bi afra aba na ye di ti no de ye mfa show musana ye nhwe omo na de show mo be ye di ya man Shadi omo na de so ye ntu fa nko so ye se mimi no mihu ni se anke enye bone se nyama bo ayedi de ti ameka sa ne se 1995 amount anaye to cement no ye ntimi nka se 2000 na ye the same amount baje hu inti no emre ne ko na anim no ebo na ye the top yota no etimi gina ho for 9 years solid sir and as if you are 20 years not still 20 verses now e was here koye ni no nche se koye ni ma nsi anim o de bi say we no is 40 pesos pe na ya 20 pesos na so o ka 40 pesos a nsi anim no aye bone ana bible say otu ade na sa wo bo ya akobo de bi o we no o mani nyina age ya tumu enye obi na o de hwe obi hwana jitu oni hwan hwana jitu say ye nyina na ye ton 40 pesos wo ni hwan nyina enti utu wa dia tum se enton nsuo no 40 pesos ma to 40 pesos ni bi wato enti na oye wa ahojo so wo ya okay say yes am ije ye benu panyi di panyi panyi nze jabi ye ma to what take bottle de wo kan sam na ba bia no credit dan fato now yes aban bia ni ho enya me na mesi o ye omo hwe statistics ni nyina hu say the whole world aban bia ni wa ba wode ade ton no wode nsianim esi say ade ne 50 pesos awo way for Nigeria for so mo so sa di ai na mo ya mo di nsianim Nigeria for my day almost see omu tax no yenka so obi nsu o eno de nya so obi nsu o na sa ade ya ton no sa ade ne 5 cedis na wutumi ade nsianim si 5 cedis ni 100%. Aba, aye bone 20%. You can say 20% no. Me 100% 40%. Enti nsianim wo ya nsianim say 50-50. We aye bone mpo. But anka me susu anka be bi e be bo apia otafo no kakra e bi omo so omo so achi. Omo na esi eni esi kan de ton de ye emo aye. Ye ne de ye mle wo. Wo fa akire he ya wo koka so a okurudu na da ho kakra kai. Susu ho edi. Ezo free na ho aye den. Galamse susu ho edi. Motor 20 pesos. And so no mucha ne kese, munya ne kese. Because mo di unim say ofa Vortic bottle. Medium one no. Medium one no. Who share pure o tip your no. Now the guma. Mini abema enye ma o. O dabi. O enye ma. Small enye ma. Small de enye ma. Small enye ma. Small de enye ma. Enye de me so. But medium do have. And no cry 150 pesos. And so no munya ne kese ma. Because me 2 cedi because me no pure tobacco and so me we 1 cedi Vortic ne 1 cedi no na moto we 20 pesos ade ti ma complain hu na we mo to 40 pesos fa pound 40 pesos ye pe there be no kwan so mo ye at least for kilo for real time 2 pesos 30 pesos 10 pesos na ka na 30 pesos mpo e be fa ni sa na mpemanim sa de aba ikra pure tobacco nso me manoma edemitimi no pure tobacco manum kra na nyeten maybe me doctor say pure and said I am the soaking spell. You need Jesus Christ. See, me na me no normally na me shut down no pure water, but nowadays today me be jai kula de bia so me fridge makoto Vortic water. Me sound so jai sachet no because so me prefer Vortic and say pure water no. Because pure water ni mu de bia different so different. No mu de we afla na nyina wo nya typhoid na se wa wie na se ne nka wo beto Vortic na nu mom na wo hu say eno de yes but me save eno no baboa but musha agenda we no
Emma Piotr for business nkofu. Business records pa. Ebe ko suru mo. Ebe ko suru. Sikandi ombenya bata Because one bag no is on beton be 4 cedis. Me dey bre atwa marathon. Atwa say 4 cedis na atwa no say. Who near to na 5 cedis? Who na 5 cedis? And as you omu dey for 8 cedis. One bag 8 cedis. One bag 8 cedis. Sinisha say ye ngana ha ye ni ha. Enti me pa mi ni. Ba dia memu ni say. Na buy na ye me say. From the okano. Eno pa chere say. Ghana has said obi a on the price or the now. Dia buy na ka still crown obi a on the price. Sasha no dey obi on. Na wuni omo ton pia ota na. Say ibi bula no mu. Wuni say ba betu crown e bi nim ton ibi should be 10 pesos. Si wo hu. Am area mo no mo ton ibi 10 pesos. Si wo hu. Eno no nyen so papa ne bia. Eno so size no ena rubber no the thickness near very light. Do you say nyema rubber share rubber nyina sa nyema nyina yesi enyu. But usha yetwa so no mamika will say York morning show ena edu so ayede esumu no Monday to Friday anopa no nsia na yahase na afede bono krompe edi dwumade ni nyina akọ na wie na afede dwumade ahodo ewo ho no yede atoato so na Sam we say prophet Nigerian ono na the nation's prophet. One of the man. The prophet one crank aside. They be or a nation's prophet. One of the man. Me can see be or a robots or a nation's prophet. On the title no. They be me na me can see. One of the man. Any one of the man. Prophet be a nation's prophet. Sir. On so check income chire Ghana for. It's no. I call me cause me can answer. The nation's prophet. What says this year no? Who's an IGB ka say obi anhwe na no kasa yi wangasi obi anhwe nkomo say obi anhwe na no kasa yi ena chairman say senior worker say na nkrofo suru say omo nhwe nkomo o say ehunfo nko na be kasa omo nhwe nkomo kasa on the on try say be on no on try dampare o dey try onima nko bisa Shatawale ni medical ba ade dampare. The man, ejuma obo no won. Me hu IGP a wa ba Ghana wa bo ejuma sada. She tokro bia on nam ho. Ana he's a free man. That no me share video bi na on nkofu bi to dami. Like so loving. Akwani say omo ba ye ni we hwe. Na that say ndi Niger girls you say wan no on there oyanyame nipa mom but on try. On try. But I tell you, Papa no rewra so for mu nsem. Na so for no so azan no so the adults. Enti when we be be da ye. Banka Bible see nja mani nyina enyini mbo. Otwabre ni. E de yenya kromfo no so no mu nyini mbo me. Mpaw, aka nsem. Ade no ne anya na wo se etenetene. Enti wo ye sa kromfo so ye che kromfo de na kotum na wagya kro no bo. Die enti na yensa asofo no so no omo so che komtro no so nyai. I will say a conform their deeds are perpetual to and I say it is equal to as of but if you are bonnet, you see, I'm coming your bonnet, also for coming your once a man, I have bonnet, then I have baffle, a been soon seen. And Tidian was I saw money, I am my house almost so. No mujai. Me feel sunny at IGP warrior, if we say, so one show almost any more, you know, can hear. If you put the panic, I think for so in a mini pub. With Nisu who know what Yamia Simu, and no or they say a Juma etisa. But Siciano, your consent from year under review, Chairman, year under review. Afi nyema sisi papa. Afi dia akoyi no Ghana home. Yeah under review. Yaw so what Ghana pa now say ore ho a now there ene o man no ni. Because what Ghana pa we do any two phone hwese ne no makọ na say ore timi hu a ene na wuni. Because Ghana ye de. Unis kakra we ni beje. Just obekọ koda kom. No there. Asembe na working. Ghana ye de. Ghana ye de. Ghana then na ye de no ne de hin no. Oni say. Oh. Ade e be ma wasere nko ade. Ya na obinya. Ade e be ma wasere asem na work. Sisi a me ba ko
go school ma me go to your school fees ma me say o mani mo e den na me su me betena ha me da asere Obesere. sere na so no dia Obesere. Na wa da no obi de eyi can you say abobo ya si sprinter so say dey. Obi obesere. One say. Anope yi kura wo ba ye na ye kan say. Me dey ma busa me say. Obi kamfo nyema yi. Say obesere. Ghana how obesere. Ghana ede. But serious we have to be very very serious. Yeah. I think say we are not being serious as a country because maybe we on my fire and sema ye hwe ha sana eko and ade enso wo ekuro num na se nyeme ekoso na waka ho asema wo hwe ye ebu a ebo wa so but ye hwe happenings that see wo this year 2021 youth for no sisi a wanya omanya kukuduro bi a akukuduro yehu bi wo Ghana ha say da e wo mu say demonstrations course before ye nananom time kra sana ye nyina ye ba but ye hwe 2021 fix the country on first demonstration you fix the country say then they push emabunu ema omu do something so enu bi na imete ha make you nipa no senior first no feel say anya yie kura no onya bibi kakra no se si aha ye nto ade enti wodi ni sika okwaje loan e de akofa niema ne ye nto ade no ebe ye de ne ne mmere se won so ne loan kwa ebi kwa nya bi kwa no mo de akọ ebi kwa nya loan bi se sika na bi ni wo na se sika na bi ni wo enti nipa sa no be den e na ne ne mmere se wo so la demonstration but he said on that demonstrations no more. Do you think that it is yielding fruits? Yeah. In some way. Didn't you make us say? You see, Ghana, the only language the politicians understand is demo. Also be one so I will see you me you. When you demonstrate, there they will understand you. That is the only now, language. Budget will refuse a budget. Omo de buy yes and the demonstration. Omo to take your so. Once you must stand, omo to take your man be so. And but should it be like that? Say be a demonstration Kasancho. Na say you omo plan no. If persuasion fail, force might be applied. No. Say you omo plan no. But ye until you pay for no could do some papers so na dey be a demonstration kwa na wetin. Say no mo pe. Ntakwala wo mu de be even. Na wo panyini kra ye do akwatena parliament ase ko hyemra no. Wotimi fu akuturuku ade hye wo nyonkwan ya ase my hodo a. Na wo si wo bo atwede ye. Na de ne mfa nya. Ya ma ya no anwu so anya demonstration abasaka. Fix the country for no so sisi ano nsem a yebobo afi almost maka sheba no says they are not really united to work things out. Because a bit more political ideas were hormone pese omoye omonyema. Me pese me bisa asemu. Say ye nyina ye fight course should it be on a political base and say ye fight with individual or a patriotic idea? It depends on where the issue is coming from. Do you get it? So if you have a square peg and you want to push it into a round hole, it will not work. So a square peg into what? A square hole. A round peg into what? A round hole. So based on where the issue is coming from. So if it is coming from political arena, then you channel it through political issues and a political arena. But even though it's a national and political issue, okay, because this is social and then political. And on mine, youth for no, I'm also say on fighting. A bit more can say NDC for fix the country for no echi. And a bit more can say fix the country for no more fighting. Or more political party. Fix the country, no more political party. Individual. And then on media houses for Crampo Cam. Sure. PND. I know. President no organization no minimum no onya into politics no wo ye no ho ono nso ni way and no person one try so the youth no but over the you can say
Afrifa. Afrifa on XYZ. Yes. Ono ebe make some explanations or some interviews be I think Joy and I say Ghana Good Morning Ghana, one of shows in the back. I forgot, but I watched the interview. And now Oka say omu onkofobi wo hono mo pese omu image as a political party. I think say if we have divided ideas, cause now fight in into me. Because on say Osha Bana big boy chiri hono baby. Bana big boy computer be chiri baby. At mu dey one of groups Libya. Groups we bring no maybe shema fix the country. And one of these groups Libya or no per se or we image as what a political party. Nana say political party be a to the west ho. I say fix the country. Already individually we are all fighting for that fix the country. Myself, what would you also ye be right? Good. It is a political party and as Oka say politicians and now political party be the no batanwaya. Then they are trying to do this kind of propaganda way I can say pushing politics because MPP so and Osha MPP no man send your moyen NDC forecast enkoye propaganda PNC forecast enkoye CPP forecast enkoye. But is it not true? Fine, it depends. I'm not here to do politics. Sorry, I say enkoye and then me amasem. Say me tena fidie so wa ni media asem. Because I enkoye blogger be befa. And you say you are not being truthful to me. No. And I make us say enkoye and there obi a nchen. Me enkoye mamia me amasem. Anya efidie na ma beka. Your minus some. So that your minus some. Do you get it? But maybe to me betina fidie so enka say MPP for the omo ye nya dey enkoye. Do you get it? And NDC for the omo ye enkoye. Blah. Yene no say one a neutral person. That is it. And me to maintenance and say NDC ba no mu mine year. Meka cho mo say ne omo ye no. Wo MPP na wo ba na ne wo ye ne nya ye beka. Sa ne wo say come. Sure. NDC for yene so NDC for no hwe. No hwe ye. Ento ne anya no wo say sorry ne wo say ne omo ye ne nya. Nso wo say wo machi ne omo ye ne ye. Na do nyuma pa bebre de egu akwan mo de bo o manyi see ye na sa budget ne nsam na wakokire gu mu na no na ama ye nya adwin bi se na kire se wo na kakakra na wo mfi aso no nti na wo be ye sa na enu nti ne ye ka ne sa asanye no easy because ye wo ho ne wo ba wo di phrase ekesi yaba e ma ganye ye kurankura sefuo yi ene kakra ba bi boa ye koko no ton na sanya nyempo a akola no ko school free nti niam na abedan wo ba toto enti ese wa ya ade na sisi na within a short time no ogoto eya abrade say the normal mu me say afibia won say esma se ba entosi ba jene ba na mango aba momoni kra short momoni kra mba sesi wonim say afiwe mango ansha danso nyankopon na yensa kire yesade a kire ye no yes tomatoes anka esmas e di esmas na tomatoes e bawo tomatoes endo me ko dwom me si me pe tomatoes 5 cedi pa 5 cedi wow she how wo be ka am say ai better inflation endra yanum foi ye nuanum sabika fracture 22 foi kra obo say edwamba is can you have edwamba but intironi fix the country long you know 2020 under review now apart from fix the country who's another group so almost say fix your attitude na money is anko for the adrian so me ne baby me ne omo ya adwen kakra if we say ye no cresse ye ne suban so ka ho sa because bebre na ekoso nyina no yenso ye put pressure ma aban no ye ne temamufo ne sorry aban ye say ye na ye say no sika no nkofan free wo ma me bottom no mfa me ye enya ne ye so onye na oye no enti ko abafo so betete tax no de be ya boy ye na oye no but
Me ba oya o can say fix your attitude. Yampa me support it. Unim. So ukọ Kasua market ahun. No. Fix the attitude. We dey tie me ba me tirem. So ukọ Kasua market ah. Ohwa bola bebre egu market ni nchen ho no ma. Uye wure mako old market ho no overhead ni nchen wa. Bola ya hipie sum ho no. Eche Pentecost ni duku awabo. Bola ya hipi ni say team. So ati ase bola ya hipie si ho no. Eche Pentecost ni mekoli da obodu kwa de ko eyi Christmas convention. Sha ni nyina ni say home. Eye ni bra sem eye so serious. Ni nyina ni say home. Enye say aban no enhu yo. Aban na hu. Wasoma say zoom life for betwe. But ya no for muton tomatoes abrobe kubeni eyi dwadifo no mo ho no. Oma wi abanche hu nwura na oma dwudwa aton mo banche papa bi awie no. Na oma chechire gotokrum. Ase onam kwan wo peka ekura no se politi ma sa maade a wade koma eyi ni nuanum kuma e we ekura ase ekura no ase we won so no gya to ho ofofro nso ba no no so gya to ho. So if you don't change that attitude of yours, how can we fix that country? Kiss we crowd in there mudu go no so they say kwabena ni timi sisa bola nso to a na nam gata mu pe o hwe ha obi ani ha pampers no awurokoto mu no ejem na atom pem na nam so neja enam musa. So what I say, the mentality is not good. Say adwina anye adwuma ma adwina anye adwuma honam bia na ye dey ebre. It is adwina nye adwuma. How can the country be fixed? So what I say, it's attitude nye nipa adwina that bibi ni be dey oriase. That is it, because you said you should fix the country. Fine. Aban one who body so obepra potem zoom line for to one way the egu krum esa bola now wa your bola kuma bi wi a now you say bola na nyada na fan chon pass ada na won tikire enfan to ayu wem entry enfan bo enfan count up wundi ade yesro Ghana han say groups ne ebeye miensa fix the country, fixing the country and fix your attitude. Fix the country, fix your attitude, and fixing the country. Now, fixing the country, almost on my agenda, they say, on which they will say, I buy any year. You can say, NDC penny, Usu Bempa, and yet software. Okay, Usu Bempa. Motakasa was our platform, so most of the time, you form news. So, a communication. Communication is better. Any hosting any idea kasa so any idea. Now, is the government really fixing the country? Oh, you see, send am di kankan no abane they are trying the possible best of the country. We sure. Tie, my man fatu bi. Say o call can I say oboase a a free asimfosu e call oboase last 2 months because your program want me for kwan so kakra. O sha first no na kwan na nyede and that's na ye rough road. But he say no omadwisu first one, edwisu second one. Enche be omegu at fat. Ama bibia ye kama. Enche bia na. Enche bia na send e kasa. Ekura ofonso ba bia na he no. Mikuro mo. O sa ti be twa so be ya yi ni. Omu twa so no mo atena hwa na pot host number. No mo san be twa so. Ye num say next week on be go so. Any that so. Nom dia see 19. E free nu ayifosu ni odi bia ase. Any plan so no. Enye na oboase tudun kwa e kwan no. First na enyo na sie no. O mind come but the enti amede asimfosu ye mfato ne say ti o. Ya se kwan ni nyu. Aban ne bone hu modin. O twa so ene wagadre dia na the faso hands any enim na. But who drabani o say drovani o say drobani but say be kan it you can say drobani who drobani e kwan ni nye nti e wasa call ebia 40 and 60 no esan so open ntem akohwe nipa negu asan ba na chi abefa sika penti no otia so a 120 no na en nampoto na birim ti say dia woni kokonte esi trouble so epia ko market aboton so atia say na on nampoto zuma na eden kan e wo so it is speed now wo kono e wo say ye the limited speed no wa adwini nye
esansa adwene nyanti no efidie no be dey ebebre nti ono ya na de akopem panyan ana sa kwan ya me ba sa kwan no so unam so na se card wechi a card wechi na ehu wani because ubon futuro nti ubon futuro a wa wudi anim no wa tobo a unhu nti de owo anim no wa bo break cra red light ni be so no traffic or say brake light or say dey be so no na futuro na kata ho nti unhu nti ubati ani se pan who ya say aban anye pan ye na wa uti steer chinchin no adwen na nkyerɛ wo sɛ ukɔ wani mu ade bɛpem titobo Ghana for you adwen sakre ya wo kan wasem na first na me wo eye ni se muni na sankrebu a e wo breman kwan so a wo fi manso akɔ asankrebu akɔ breman akɔ ukrom wa o de bi nye bi me kotina akɔ yejuma itino breman no sisi ano omutu galamsey ni be wa fa hase ekwan mi tikwan da se efa se ye tu galamsey hase ye tu galamsey ena mfimfini ekwan dam trap just imagine left and right you see ena you betimi efi afa nuni nyina ye den abom ana ye won payinfo bi o ma giskedi o ma gi asase no ska wo ama permission so o ye mutu gala no and one thing is so e Ghana dey right bi ni be dey o wi ase eh right you can say excavators no sure chairman tio enye say wo share excavator na che say wo share adi na sekra ho kwabra ni be giska hwe wuti we won wo chiri ba wo de ma me nko ni nchen wo kan che ni say hey me man $50,000 on chiro baby a wo secret wo a metumi ekum a within 5 minutes on the bema me what ba chire enye sika because this a bibini enhu sika wo de ni ma me kro on me ti be kwaje it is adwin no it is like say change your attitude before you face the country it's right sankazika wo ho no ma sanka ma obi ani shedan corporation na why na go face canada any say aban release aban be releases come out till because oko amanoni ade a o say dey amanoni don't compare Trasaco to Zongo yeah Trasaco abusiafo the cow say Hanyoka State and a soya side did you made in a song Hanyoka State say me catch you say Sassidia I catch it in the Ibiwo Sassi or Caswa Contemporary so when ache a year really bad but a moon or in Sassi ever one I face to do what the BBR war ever gonna hang on so Casa Ope at the Chese and dying and I say as I see the body answer over Baby a Hanyoka State I face who approach you per 3 months be ever gonna have who be a manape a dime be a what's name Kakra for 3 months if you have a say oh hind time for 1 year but what the ane be mu eye Hanyoka State for a year in Sase afi so adan ahodwa me abua ama wanya bi so akoye 0243708485 0243708485 na afi di anyone chichi komo Ameka will say Adams Boutique so and I say entade Adams Boutique say make catch will say e ba no entade padia I just say when catch any bi wo Ameka will say atade bi a obese bia no ene eho asem atade bi wo no ma wo sha na ye hu say be wuni anyonyam bi enti wani monyam so nemo Adams Boutique dey wo hye watade a e be peja wani monyam na afedi obi a dey eguo ama enti bo modi ane be hu aye Adams Boutique na afedi ene want to check come on 0243708485 0243708485 na afedi ene want to check come on celebration York Money Show and edu so ye dey esombo no enti no ene ye 2021 under review yaka a year fix the country one sem yaka excavator yes one sem upgrade the baby aye kono 11 no asem baby aye so ensem na kakra cry wo ho baby na abi chira wo de ba ne say any my day you so enjoy you when you say Christmas we be not to money ade akoche nkrofo ade omumra na one sem nyina no e bedi hu komo adent ne yaka sisika ni ati ni won so ye say sika wonyama bi hu hwe before 11 11 dey say
wo kaka korampa na ho asampo ne kan ye yes bro because he love no sisi a yakasa niama ne bi wo ho a omunya dan budget na nkasa no mo tete so na he love no so de omunya omadwe so ombesesa no eno de ende aba na aba enti sisi a no se ye po si ye mpo he love ni esi ye pharmacy nyina ka ho ai sisi a wo ba o say he pharmacy ne be boa pa he pharmacy no na fe de ahin na mo oh the big one say he live in there we say kotobe kuma nani oba ne dan say eden kwa ye dia ba ebia wo efie anajo yesi ya o ti ase obetimi a oda e wo phone so online ne dia ba no de wuntua obetia ada na wuntua na wo kwa draft na boto do na hey on say ye boa wo search we say bibi ba ye ama ye o ti ase enti say na omo ye no nko omo ye yi food oh bibi o ene ye wo but enye o ma ne de na omo na so na so omo ye sisi omo yi pharmacy ye omo ndira ban o say de ye kan say ba omi aguso ye de me say ai andra ai Germany sister bi no o Ghana ha say ya nem so ko Germany na ne fie na ba bia wote na wono ankasa na apartment a waje no em say issue bi asi woni ne kuntam enti ya yi na free efie ho e no omo wo refugee camp ho nice apartment refugee camp ho ani e dia masesa no camp Liberia camp na ho ye dia ma obi mpo we na ban now Germany ban now wo sisi adan no and omo yi sister na free wo se na be ya ono ne kuntam ne be so bi issue no ya ma ne baabi no na ne ba ne te apartment wono ankasa antua wansi bimpo when you say omo wo ekuro na hodo bebre police ni so isan say omo be ma usika ama wo aduane a si wo wakasa bone mba uti si wo uko Dubai Dubai omo mbokro no wo Dubai Dubai enya se usuro wo di wa de to ho a wo be ba na eda ho obi ambefa ehia obi a na odi ye de we say sister say aduane obedi nka be so say bi oni ni kunu nya ntawantawa nti woni di aduane wo ho free restaurant si wo ono pa wi anwumre obetumi akodi di 24/7 so fi say 1 month woni ska beto aduane di aba na hwe wo pedi di free bus si wo a wo kwa e be fo akọ bus twam e be fo akọ wo so re na mo de mo nkoto twa ma no ne ni akwasu wo amana obetumi you want to compare Trasacco to Zongo but there's no place like home there is no place like home yeah let me tell you there is a place more than home I sure that is when you want to compare abroad to Ghana pia wa utumi kasa pia wata 20 pesos they say 40 pesos kakra pe na when the Obagana back wo so we ne ye say ne ye no you see adino enya so adino say adino nya say bi kafra te mami nka bi nchiro endra na me ka asem ya chiro bi say o se say ndwan edu anankraman du kogu ndwagbo mu a na de eburogu ho a ana so de banchi wura agu ho a ndwa no beto mbo ase awe ni boko to kwamba wo de sisa mpanyifo bi kogu parliament house na ka to mo so mo nhia mra within 24 seconds wa kopata adin say adin na anya adwuma hunam duane ye dey ebre don't compare Trasacco to Zongo yani you love you know yeah so that here akosi ya omo ya wie si e be di nchine edi boto minister ben and Bako school Ghana imagine be mu kwa omo achi mu and one independent candidate inti no sisi ano Bako opposite le cancer he live no inti no yenhwe say at least e be ya omitimi ate so no mo fa hwente so ba bia na nko ba bia na sisi ano mo say 11 no first no omo say percentage na ewo ho no sisi o mate so nta 1% to the thing enti enko ba bia biom sisi bia mo apema no apem no enti e kasa kro mo so fa ne biom Haruna Idrusu minority leader o say ye G2 MTN for penny benye sika no look at this and MTN this auto airtime they me mufu kampo ni tax no gu omo so MTN no mbenya sika no nyeso mo nkwa na nya sika na fa wo tax no ye dia kwhyem thank you omo de MTN cover but omo de MTN cover pay for we papa ne say enye nemu telcos na ahodo na enya so so isan say MTN for no my omo say omo ye boss
Omo ka sisi si omo dum omo ayi na omo bedum no omo so a obi abesi akoso ya ba kwa ne ngware omo timi ka se bia ende ya nya adwuma o time bi omo pe bia na ya so ye besi akodi omo chi ende say ya no fo ya omo ka mo kakra pe ye betimi obi abetimi agya omo say dey fire gulo ne cha gulo ne he fa for no ya de betimi ha pa ai o kansa no utimi say ya de a ya hwe yie pa na ya gisa de wetuma na che se ntiemfo no ma gbeda na yi esikafo na se ntie de ne nye mu na mu gusuru ho na mu na mu kan nye na ya ne de ne beka ya mu ya ta mu ntie ade o kakra ho na kwati o ka ho na kwati asemba ko na omani nyina asoyeti asofo bibia e ka ho asem LGBT saa asem ne de tie hwe LGBT saa nkofo we asem enwo se ye soso so tie omo ase bema ani bema nhyiemu na omope na oba ni bema de omompe tio they are taking people of the same sex maminka bibi nchom sanko hwe ayadwe o sanko fo we no so mo fawo ana so oba no ani bema ni kohia oba ni kohia mpem agro ba ku ka se me ye bema na ba ku aka se me ye den me ye oba nyansa wo intu ni bi se ye oba ni bema wo ho ena mo fa mo just because of your own pleasure but sanka ebi no so kire say eyomo right the enya right asemo tie the make no wisdom na me ba omo mo ka say ye ma se bedwo mo fo na majority so ati ase omo no mo ka omo kire say Ghana ha yes freedom of speech freedom of say enti die enti na omo nso ye mo freedom na omo nya ne omo pe ohun ye mo freedom na e dey open say won say enti ne ka sampanifo ne bi ka ho na mo ye sa adwini nya adwuma adwinu enye adwuma meba mo me ka the right muti LGBT ne bai obi afan kom parliament say yenje ntu yenje LGBT ne ntu but nipa ba ko na de bill akọ parliament ye wo bills ahodo ye wo national bill ye wo bills ahodo but we a private member bill eno no e de akọ say this bill no enye bill a besi sankofo ne ho kwan nti wo botugu afan wojitu dia na chese besi sankofo ne ho den ho kwan yati ase ano enti no omo debate wo ho enkosi awie ye omo ase na mampanyina hye ye bo say ye de yenya abotere na ombe sanso atena ho amatena sam no so no mahunu ombe kana kosi but there was a video okoye interview which he said say it is bound to happen because ade Bible aka ho ase nana sanse we Bible aka no mo ye de nya mere bo nyansa ni USA fo ne ade no mo ye de nya mere bo di nyame aka say bia besi awie mbremu no yebetimi esi nkwan ana yentumi nsi nkwan enti LGBTQ no na yentumi nso nje ntum enti omo pe no mo de omo nye bagana ha de because kwabrane ya se bema omo ye ti omo omo de omo nye yenso wonso a wonya no menye sese etu se Ghana ka de ka se nko ya ka se omo pe ye omo pe ye but sisi no problem wa wo no say because of LGBTQ you know we are at the point of losing a lot of bosia ye beka ene nka ye lusu ye penisa bosia no mo de ba kra ye huhwe se me se we yanso so so wo ye bema ye chiwo se woni onyonko bema dan no ano kwakudo so ya twa to bia so se kan ten ye jaw ye ko count to be ama emema mi bi se omo ko se edem for 1 year no mo wo eno ano no simple and what nice perfect but do you think a death penalty would do I support that with 10 bags of cement perfect no I will say I said also but LGBTQ no unim say there can Ghana has say no enye no agenda edru baby a obi ni nua ebetimi ada no dey na say ye I want to see ye who say according to the laws of Ghana we ye uni uwabushi ni da your friend insects that one is punishable by law but in kaina gay ni ade no say mran she dan ka ho asemi yi won say na me chen inti no do you think say bill no mo dey ko no e wo sense akrae kakra ba mu na bia ye mankofo bi right kakra bi
na fe dia adjust nyema bi ansa na dia kwa na because mpemfo ni bi ka say efa bi wo ho no ma enye na hefa na ye na hefa na nya ti say ni nyina nye ade na ye ka ni nyina nye but sani ebe ya Yankopon so ni onyam beda adinti yesi de yenya wo mo na yenya wo mo no so se memetu amini papa ni mbone wo so ni papa ni mbone se wo fi se wo beye na Yankopon asotwe aba wo so a wo wa wo ho he ye fende se Sodom and Gomorrah mkoye ye ya Yankopon ekohye wo mo nyi so ma no mo she yo ma no ye ni nyam hye wo mo Ghana ha ene ye kasa e ma yo pani bia endi anim nkokasa ane ma ye den ma di atum na Yankopon bufusu ma ye so bone na ye ni egusu na ye di na no so ye bone ananya bone yes because see am so me tisi kan wo me nua eye bone tete nyo no so ni nua ba ma da no ni nya ye ba ko na mom ni obeji atum se ane monya no anu na be ma so twa na do so yes ntade de nya se ye nya o wo mgusu ye ade kwa ye mo no say the whole African Ghana pen a country we are battling with this thing yes because other countries now buy a normal parcel partial but me need the I dey embo mpai ma before now when you say COVID-19 so start here 2020 ebe wo Ghana ase any rule mu aba 21 na aba ye promise be e ka say by the end of this year na agenda 11 chese wa eden we wie eye 101 hospitals near clinics are okasi obisi ewo eye emiaye ahodo na national man no chema na national boy chema with king promise we for me be say me nyom bi right ma me for mo ma hwe mo na me bobo ewo ha no see I say Africa Center for Policy Health Policy and award in sebi abetuja was say aban ohwe ahonkeka na aban de push agenda na nya no oye no debi o say aban timi wie sa one minim say okay 2020 and ye share boss what kind so obesisi okay so obesisi what you say oye bi ye timi wie so ye nwie oye bi so nwie ye timi wie ba betimi aka say under agenda 11 we ye wie ai bla nana wo bre o obre say obi a nana nye sei adabi o so wo wadwuma chema eye wadwuma ye wuti ya wo ye sa anya sa won asam na okan ye ni nyina wo ni su ogusu wo ye bi enti wonwie yo ba da ya foforo adabi o na woni mi se wonwie ye nti tio wo kan wo ni obetumi aya ma o pese wo hu ni obetumi aya ma me say me ba be no aduane me twitwi me se na me ka kire o se me no aduane uti e na me say aduane no mebie tio me twitwi me si wie ba me ka kire o se aduane within 5 minutes na bebe uti azie nti se minim say within 5 minutes na be ade kire o se me ka kire o se within 5 minutes na bebe because e won painful wa uti me ne painful be din komo nti no e Ghana for ni be brain bo ma mbo fo munya botre mele nti no eno ano no yenja ni sa enye yenya ni sa o sani ba bi odi be kwa akoduru no na odi akodu se wo ko wie sukuufo odi yeyi na so sanka e bia ye wie be se e bia 10 krampo a ye si dan ni be se 10 a nze o papa yi be ma be ye bi no anye dai on be ni nyina se na meka se nwuma na egu ni so na dooso te he no ye bi me se bonka ho eno de wa sha wie se wonya aka wie eno na no ankasa na yi be kan se ye nyina be fa hu adwe se na de fe na be fa mi de me fa ya cho mi de me fa ya cho mi hu so mo mbegina ha kasa o mbe kwa kwotena so no wura fi no mu kan ya se minimi se wuntimi nya ade na wo be ka kire mi se me ye de a okay na oka chese year of roots last year so this year they come you say news mu kakra pen ko for say yakwanyo wa woni brigade kwan isu kwan isu na kwan de so ba bi anye this year ye hu roads ni bi say ye wie ni ade e bi so anko yi ebi guso mu nwie yi but woni bi say
health minister. Is it health minister? Ashanti regional minister. They say me true that say I bind the contractors for car over 30 million cedis. You can what you news. Intino a bed then yet yes Inti de bia ye de ka. Hey, na o my back cramp on ye. My car contractors no more my my new price and you. De bia de obi aka. Ani aban kra de meka. Contractor fund dey say nyom nkwa na edo mo. Also de oka. Okasio baby bia ma no nyema wo de oka. Nyom nkwa na edo mo ko ende kan dey bebede but bibi ni kra be de o yase. Wo mo nso akwan no de omo ye bi but still omo nkwa na wiye. Ya ni awo new market. On ka che say etisika so. So ono nso bai wo yi ma. Ono nso bai wo twen ma. Nti afa wo hu se sika no sai. Wo no na teso no twen ma. So no ba na no se teso nso kwam de. No aba na efi so no betumi abetwen so ono so bo nso ntumi ntumi. Ono ntumi ye. Abusia ye bre no aye be uni se dwumadie no obi na kan na asem se yedi esu afrachi a anase yedi adwene de echi a ye behwe ye esu fra afa so uni se agro no eye de no na ade esa eye nkrasefo enti no Hanyoke state and so ya say yedi dwumadi nyina ebrɛ kasa ye beka bi jesus no edani dru awa wonsa fakoye dwuma no so ya machi akoto aba dia na chese wo dia afa so to aba no so na wo de chese de esi wo afidi wo nyina ye dwuma no ahwe se nipa we na meto na ebe ye we are going to mienu yi so na test yo mienu nyina mu se 8 years we more than 8 years for 18 years ni ade MPP for ni NDC for test yo mienu mu se be sakra mu na ya pe amanyuko foforo na se ya be pe independent candidates and as bisa to ji ya me kwa ko bi de be yi ye suban no na se mensia so akase adwin no anya adwuma what they no ebre so mo dey say adwin no be adwuma so me mo dey what this I chat to e dey afida afidi aso adwumadi ne so chema. Okay, answer na me sorry so no ye meka akere Ghana fo nya se ba answer na no me chia mi ankasa me papa owo me maame Mr. and Mrs. Sam papa na ko po nshiro mu nyina. But one thing is say I hadn't seen munya apart from trade the memang credit munchia mo kafo and some American etwa to na sorry say na ohia maware empran mi ni bi girl yi mi ni bi mo de si obi abetan obi aso oni mpran obi aso se woni mi mo bi anka mebo ni din so obekọ aso me pa cho wa wo hwe me se oni mi se woni gye me hu a ni die mu a SMS na dia fa 0243322288 na me ni we di nkomo no cho se den is kabe bro ntima mo and to be part of them betu jani say before we can fix this country let us change our mindset and attitude. Sure. That's a punchline. Okay, the account me fans. Aja so ni odo so so on fans so wa twa ne de wonya abo nti eno ampoye mesu kakra meka ama ahwefo ne tiefo wo HYTV so say tesi anu de abrabo no wontumi ntra wo so obi mebo ma wo o mampani na woni da no so no mebo obora ma wo ena mra no so kwa na ekọ nanim de nsan ya chi bi o ta 40 pesos ne meto so mra e ma 10 pesos ye be du kwa akodu 1 cedi enti no so wo abrabo bi na so obe sole na so wa ba hwe ne bo eno na be boa wo ne o ma ne o da achi asem no enti ene na mechia eja me ma me ba kope wo no ewo asinfosu na me ba de pa ono nso enchia enkoma no me wia na ene eja me ho kafo ono nso anopai me chia no ba bi a wo hwe ye bia mama wari dia mu de tuye ni o rade ene esa wole ndi da ho ene mi so bi chia me da achi ho kafo a oba ayo SMS no mo fam sa zia o jare o da achi ho kafo yo enti no abusia that was semeshia
na when you say junior stakes no nyina e wo akira na wache se bibia ekoyi ache president e kan se bia che me pese me tie ni ye ya maneso na mene mo basaso ya meso na mene ni na de bebo bakaso ya meso de bebo state and so yasne I so Adon's boutique so yasne a happy birthday to Mami Ekua Aseda Collins J Montessori School Kaswa official town Yakupon Israel no onya okesie pa etum kwanemu abrawudi eye wafide yi ase wawude yi me enya okesie no ompeja oma onyansa ne adoma abiasimu ha no obetimi ede atena ha bibiara wo ye no Yakupon ema na enkoso bibia mu no suku komu Yakupon endom mo onyansa eza bia betro so nyame enya okesie wo ho afi oma pass ni nyina a Merry Christmas to my mother, Reverend Edna Clement. To my father, John Clement. Happy my brother, Benjamin Clement. Happy my sister, Snow, Alice Eunice, Sophia Obibia. Happy a Merry Christmas to the CEO of this station. Prophetess Hanayo Sakodie and in the Mukafu my phone na Yakupon Usha Mononya Mokesie say new sinners want to make not just York morning the Wusi Ben and the YMCR one Yakupon Usha oh you me if you Susan until the Mamin Kawai that's it Yevekasa One finger in the air, everybody.